Thikuni ni thutha wa mbunge icigo-ini ikuragia macani gutabania gikaro na andiki a mohoro na kumenereria ruhonge rwa KTDA iguru ria marihi moru ma bonathi mwaka-ini uyu. Arimi a macani kuma kaunti ya Embu na Murang'a nimokiriire mbunge makiuga mari na uhinga. Arimi a mokite wira wa mbunge ukoretwo ari ukwaria gutari na ciiko ironeka kwa riu mamoritie kurugama na kwari na mugambo umwe niguo kunina thina uyu wa thogora ya macani iri mwena ria kuigana. Mimi nataka niwakumbushe kwamba kazi yao ni kutunga sheria ambazo zinapaswa kumkinga mkulima thindi ya shinda ambazo amekuwa anapata kwa wakati huu. Ihinda riru nimogite kamiti cia mwanya iri koretwo igithondekwo kwariria mathina ma arimi a macani itikoretwo ikirehe kionero giothe na kuri ikoro igiteanirio. Chai muru utie chai muru tutua meri na mururi kuna mutereire besha mwire mulimo wa macani. Kulima wa majani chai wawe wananunuliwa majani chai moja kwa moja kutoka mafactory. Hili tumalize wale watu wanakunja hapa katikati kati ya mkulima na wale ambao wananunua. Ritana riao ni gutabania ugaruruku wa watho uria uramataga ruhonge rwa macani niguo murimi ahote guteithika. Article iria mwapasire 1999 session paper number 2 mwambe muthi muthome understand uria yahitukirio nigetha KTDA uke. Arimi a maikitie mateta maya riri governor wa kaunti ya Murang'a mwigwirira handi cira igoti-ini akienda ruhonge rwa KTDA kuheana mathabu ma ithii cia macani cia kaunti ya Murang'a kuri muingi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngugi wa Gatua.